Juabaso NPP Electoral area coordinators said the amount in 2020 about one more MNDC fire in Nigeria say minim ebedi womu pa and then Sakreben one more year Adom Kasee etwaso. Afin pinu eni aduonu abatu oni mu no panyine a wogina epre senko obetimi akọ emrahye bedwamu ewo NPP amanyuko ne fa ewo Juabaso anemu no NDC amanyuko ne ede emanimu empemiensa ene di no sunkunim emfa ho se woye mpumtudwuma bebree ewo honomo mfie kakra ekire no electoral area coordinators a wonom wa bato mpesua no so ede atu kire eniama bi enam so nti a wonom entimi enim kunim Williams Fuache eye electoral area coordinator wono enwodi electoral area coordinators dunum enim ema wonom ekofa nomination forms ewo Juabaso ema Martha kwaye manu a wono enwogina wa fimpinu ene adunu abatu enimu na wo kire ne nam so nti a ema wodi ntwo ewo saa abatu enimu 2016 yeah but more ba 2020 abeti kakra bi ni bitterness kakra bi eba most of the areas no and na complacency so by him because no point mama takwe aye e grounds let him say down deep because not research say ya won ewie it do ba bi no yanka say na ba fi we die yenja every store on 10 until say ya dika aban mama takwe ye won ansana dakoda Martha kwaye menu so eni amane boni enkomo twetwe mu wa abra woje nomination forms no efi electoral area coordinators no ehonom no ene wo share bo say afi obeye adwumaden biara SSF wo ye se de be ya obetumi eje Juabaso akunya no ama NPP amanyuku no 2012 amada Roma modern de kono ye vote so ente da bia di be ka ho anya ketekiti o 3,000 6,000 and that day dia maye na ma ne ekwa ewade di munti na stop party no buame na yanji seat no party maybe so any amani boni etwetwe nkomo Kiwe yensa de yensa yem yesu obibiara nsesa na de yensa ye maame no enkwa primputu dwuma kiwe momoaye na yenso ye maame no ye mane mla na yentu emoga bi ni wa ha because okotena nkrai kura o ma ha ye to aba ni wi a eno ane sa ya to aba no nkwa prehwe mfa mla ye enti afiwe momo yensesam na Juabaso so yeso ye nkwa ye